Malamagua, family Kwa. Welcome back for today's newer Sabbath school lesson. Today's lesson has been sent to us by Brother Charles Kam, who's away on a business trip in Ethiopia. Please keep him in your prayers, and thank you, Brother Charles, for sending us today's lesson. Hala kurun wang ci loy dan te za long ko ci kunel kon chop ke chang me ko baner wai ni ke leben nyokel che jen jor ke pek mo bar pa te kunel loy tas loy ko chang le nong ye nyoken wala en wala kwa to kontin rai kon ke bun yesu ko kwa bo ke baner wai tin long mak show ke kel mak show ke kel bus in bang dien a worker bus in well dog dien ray boga ma bana jarai long tin the qui boinga min ja boy ne yesu ko mi chane riet boy mi chane jaling ate ka tede ben wi dan ko mo lot bonya mo bonya pu cher ka mangai kon ka tong no mo ro no go biran be bonya ray pi ni la wo bi point du ka lo bo bonya ray pi ni kamin lode en symbol me chet kana mo na wo biran chudre pi ni ka bela kan ra ra nyo no mo lode ne lia kana jilis in other word lode no go channel lu ka channel le cha kon le jilis la neiti chidini la neiti new ni mo lo no point de lode no is spiritual birth lode no cha kon nyok ka da e nyo re ye ka min dong lode bonyo ba lode ne tukuran kalat KDLR ordination or the beginning of a mission. Normally ordination cherke malayala inauguration. Michi maktab michi dit michi jek jiran. Bai mui ke mayala inauguration ke bai ben kamlat. Kam dulat mo kadong de twogan o de ramin kam jilat. Kene need bi balateka. Karamin biateke el re maktab kana mo kadong de katitin. Ko bai ben kamlat ke jen gwa mo. Mulu no go en bun dan bo nyu de no cha con ba cha con kam lat mu ka lat en la lot ke min te ko kon re te ke min ku nyal kon la tin me ko te la me pa ro ke cha lu wi mo ne me ba kon dial ko kon jak te ku nyal ke jak ko wo bana bete ke bana mission ji ku nyal la la ka ku dan pa ne be lat me ko ran ni yesu bo en tuk de ka lat ka dong chana je belar eno e chang e cha kwang che loi ne che chang e che piu che ga loi na kwang tuk de ka lat e chang e chi kai ga jarar re pi ne chet ka mi chana je ka ma ga e cho ka kel basu bangwan o ka wal dio cha wo ka jen gwa do mo ani ne chi ye chu kai ra re pi ne che te mi chi joy eno to native reality te ka ten tene dial de buon jon ke te ke gwis kwa de buon ke yesu e nyoka gwa de chi yesu para re pi ni chu nyal shoro de lep te chu ye ko ben pin nyal chet ke mi chet ke guk ke chet ke kunor chu ben chu nyur pon jesus me chi nyur pon jesus o chu gwa de chi nyal ro de lep tin chu jo chu para ne nyal ke chu riet me la en o in me e jen gadde min ted loy de ke je ngum lot no mo je ntama mlo no change bonge yesu ti ye ko nel teten te ko nel poinde teten te ne ideal te leng garwa je kan ke ne ideal bi yesu ko ben kan te katen cha no mo cha witness kan ka cha jo mi chet ka jo mo cha leng kan den ko kor ka mi cha kam lat right ka kor ka mi cha kam lat cha wa mu ji to wa cho yesu cho buzar reinas ye ko abe nang de dar ko ba on na gun jeng ne rie de cha la de cha ye ko de cha bu cha yesu cha buzar wa je ne to green me chen ne ke ne rie de la ke o che chu ku je ne to rar pa ne nas mu lo no che mi cha yesu ba cha to rar reinas en go gur cho de dar en o ba kur be water ko gun jeng ne ke ni de jen ngwan rei ni de jen ngwan che te kel gara te ne jen kel le dar ke jak nel ko ro ba le te ka to kan te yesu kel gun jeng ne de dar ke ni de jen ngwan
kana le do dia ka ja ko ken babelet ko to kadun dong de ni nyoko liang rei bali ti me chana kuntin o te kwa dang ra o te chana lintin chana cause Messiah chana ja linka cause Yeshu chana ja linka ne rande cause kene rande ka kwa dang ra o te chana de long ka char rei le ne kon no de rana ko di ke de ko da rane di ko ti ka kwa dang ra o te chara dien ma ba da chang mo de widan yi je longo wa de ne jangas de ne janok ka ngas eno Yeshu ka kan kwa dang ra o ti ego ngu min jak loi dan ka te da long ego chu kut ro de ja ka ran ko baran be ben lok re ku re ka nga ka gwen jeng ni e je ni chi Yeshu kur me ter ka kwi dan no wala me chi Yeshu kon nge ka pal me ju ko kon no che ye ko ka go che ye bu bu ngu ka wat ni ti ba ye wa wam tin Deni jangat bo eno kan gwa dia de kon wam tin e gwen jeng ni jo je long eno chi Yeshu cho Quran che ter ka kenin te ka ja da ka wo che win and winning Yeshu ke victory me chi Yeshu kan che jo la victory dan wale ko Yeshu keneran Yeshu ka gwa dang ra uri chana de me long ke liang but ban ne yingas ka ngas ko ka ba wan che jo la ngu la Messiah cha la ren jen Messiah ka verse 2 kene verse 3 ka jen cho ka kele me cha nyo ka lat chit ka lat ka kworo cha announce a messenger chi John benego ren len ngo bari alla do kwara ka cha Messiah cha na ka chi John len la ro ka verse baro won go ra me di ni jen ka cha na la wa ka chan de long ka loin enyo chi ye ko ke chi kun yal point de Charai ke jo na nyal a che announce ke ne dia la no mo na jen ka de mina ke my beloved son ke chu ye ko che ben ke je ka bazan walen but ka taran ke Yeshu cha ne je no cha Yeshu bon ka bon mi lu na lak dueri chet ka ta ante ka kon chi John chi Yeshu chi John bonyo e John chi Yeshu bonyo e nyo be chala ne tokra ke chala ne bus de dwar ba nga e ye ko chala no on ba gwen jeng ne ken de dia to ko de nyo ke ne taran ke Yeshu ken na mo chi Yeshu la de mandan ben la ran chalo ben ja ka gan mandan cha kon ben lok re ko de content ke ken de ja loy dan ne tel to ko nel posie pan la ka metod chen kun merel go ro kwa din loy ka yita loy ka Yeshu inchi kam ko bakur inchi ne tiam beben luang ka te loy da long en o konne ri te long en o cha ko long je ka long inchi joy re Yeshu ka juch inchi no ka gwan jeng ne kwa din ne tinikel ka bus ko re jalla men te ne tin wi mo na me ngai ne yet ne long en o de ne mission inchi kam ko de ne ja ka woni amadi di pan mu ne ka bom ye ka do mi chen ka bom ye ka me chi Yeshu ben wo jre nas ka che nang de dar ko ba kor be wo ter ka gon jeng ni kam ni bom mi chet ka na mo wa din ka go ba ka hon ni dial ten gwal ka chu ko ka ni chang ba ka tiam ka chu Yeshu pa ngwa dial si go ka chu du chu ga du la ko ra amen